Muraho, iyi video murayigezwaho na Tohoza Inoti, YouTube channel ya tohoza.com. Iyi video ni ya kabiri mu mushinga wa gatatu wa Tohoza Inoti kuri YouTube. Ibisabwa kugira ngo YouTube ikwinjirize amafaranga. Mukurikire neza. YouTube kugira ngo itangire kwinjiriza amafaranga, hari ibintu bitatu igusaba kugira ngo ubanze wuzuze, kandi bitoroshye na gato. Icyambere mu bisabwa ni kubanza gufungura umuyoboro wa YouTube ari wo YouTube channel. Ibi biroroshye, tuzabibona mu video ataha. Icya kabiri mu bisabwa ni ukuzuza aba subscribers 1000. Nababa barakanze kuri subscribe kuri YouTube channel, nabyo tuzabireba. Icya gatatu mu bisabwa ni ukuba amavideo yawe amaze kurebwa nibura amasaha 4000 mu mezi 12 ashize. Ibi bivuze ko igiteranyo cy'iminota amavideo yawe yose yarebwe mu gihe cy'amezi 12 igomba kungana n'amasaha 4000. Ngayo nguko mureke turebe Tohoza Inoti YouTube channel yacu ibyo igezeho n'ibyo isigaje kugira ngo itangire yinjiza amafaranga. Nkuko mubibona, aya ni ama analytics ya YouTube channel yacu. Hano murabona ko hejuru ko dufite aba subscribers 1029, ariko sibo ba subscribers dufite mu mezi 12 ashize, kuko biba bigomba kuba aba subscribers 1000 mu mezi 12 ashize. Iyo urebye neza, dufungure analytics z'aba subscribers, turebe mu minsi 365 ya nyuma. Murabona ko tudafite aba subscribers 1000. Murabona ko dufite, iyo urebye muri iriya nguni y'iburyo, dufite aba subscribers 931. Haracyabura 70 hose hamwe twari dufite 1029. Ubwo bivuge ko bariya 98 babayeho mbere yuko wenda nko mu kwezi kwa 13 mbere. Nkuko mubibona hano dufite basubscribers 1029 kuva twatangira. Bivuze ko kuko twatangiye mu kwa mbere kuri 24 kugera rero ku 9 z'ukwa gatanu 2020 hari aba subscribers 1027. Bivuze ko turacyabura aba bandi barenga ku 1000 babaye birenze umwaka. Noneho dushaka kureba neza aba subscribers dufite mu mezi 12 ya nyuma, dufite aba subscribers 931. Bivuze ko tugomba gushaka abandi 69 byihuse kugira ngo twuzuze cya kindi cy'aba subscribers 1000 mu mezi 12 ashize. Nidukomeza gutinda, bishobora no kuzagera mu kwa 7 1000 mu mezi 12 ashize tutarabagira. Dushobora no kugera no mu kwa 10 tutarabagira, ariko amahirwe dufite nuko dufatanyije twese tuzababona. Hanyuma tugiye kuri cya kindi cy'amasaha, nicyo bita watch time. Watch time mubona hano hejuru, mu minsi 28 ashize twabonye 19,621. Tugiye mwimbere kugira ngo turebe
mu mezi 12 ya nyuma, ngo turajya kuri ku minsi 365 ya nyuma, turebe iminota tumaze kubona, tumenye iminota dusigaje. Urabona ko biri gutinda internet. Tumaze kugira iminota 177,558. ubwo ni kuva mu kwa gatanu ku itariki 11 2019 kugeza ku itariki 9 2020. rero iyo bavuze amasaha 4,000 bivuga ko tugomba kuba dufite, reka tujye tufungure calculatrice turebe. Amasaha 4,000 ni iminota ingahe? Turakubona 60 ni iminota 240. rero twasanze tufite iminota 177,558. ubwo turakuramo 177,558. murabona ko dusigaje iminota 62,442. ni kuri iyi tariki ya 10 z'ukwa gatanu 2020. iyi rero twihaye tuvuge nk'ukwezi, ukwezi mbere yuko ibyo byose tubyuzuza, twavuga ko tuvuze ko muri uku kwa gatanu tugomba kuba twabyujuje, hasigaye iminsi 20 niko twavuga. turebe iminota tugomba kubona ku munsi muri iyi minsi 20. tugomba kubona iminota 3,122 ku mavideo yose twashyizeho abantu bakayareba agashira. iyi ntego rero ni ukugerageza kureba ko yagerwaho. muri make ku minota dusigaje kugira ngo tuyuzuze ya masaha 4,000, dusigaje 62,000 by'iminota. reka turebe na amasaha ngahe, tugabanye 60, ni amasaha 1,040. tumaze kubona hafi 3,000. tugakenera n'abasubscribers basigaye 69. 62,000 by'iminota n'amasubscribers 69. ubundi tukajya mu mubare w'abinjiza amafaranga anyuze kuri YouTube. mudufashe dufatanye dufatikanyije twese ibyo twabigeraho mbere y'uko kwezi kwa gatanu kurangira, maze tugatangira kureba koko niba abantu binjiza amafaranga anyuze kuri YouTube. ese ubundi niba banayinjiza nangahe? n'amafaranga ashobora gutunga umuntu. murakoze, bye. mudushyigikire rero. icya mbere murebe iyi video muyirangize, icya kabiri mukande kuri subscribe n'inzogera, icya gatatu mukande igikumwe na share.